ji bernameya qada xweseriyê bixelekeke nû ev de Muhemed em ê we xweş bên temaşevanên hêja. Em ê îro berê xwe bidin qada çandê. Ji ber ku çand hebûn û nasnameya gelan e. Li Bakur û Rojhilatê Sûriyayê û li Rojavayê Kurdistanê xebatên çandî pir bi xortî û bi giringiyeke mezin birêve diçin. Em ê îro xwe berdin vê meydanê bi taybetî berê xwe bidin tevgera çand û hunerê ya Mezopotamyayê a Bakur û Rojhilatê Sûriyayê. Em ê destpêkê li dosyaya xwe temaşe bikin, hin agahiyên sereke derbarê wê de nas bikin, paşê jî derbasî nava avahiya wê bibin û hûrguliyên zirav derbarê tev çandê de nas bikin. شۆرەشا ڕۆژاوا شۆرەشا گەل û civakê ya de hemû biwarên jiyanê de ye. Têde çand û huner jî xwedî cihekî taybet û weke bingeheke şoreşê birêketiye û pêşketin pêk anîne. Lewre ji salên kevin ve û li jêr gelek zehmetî û zordariyên rejîma Behsê ku bi awayekî plankirî çanda herêmê nemaze ya Kurdî dida qedexekirin, komên çandî xebatên çand û hunerê didan meşandin. Bi şoreşa Rojava re ev xebat li pêş ketin û veguherên saziyên fermî. Lewre ji ber hemên vê ked û xebatê damezrandina tevgera Mezopotamyayê ya çand û hunerê an ku tevçand e. Tevçand weke sîwaneke mezin a ku di nava xwe de xebatên çandî û hunerî dihewîne li Rojavayê Kurdistanê û tevaya herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyayê kar û xebatên xwe dide meşandin. Ji bo vejandina resenî û bedewiya herêmê, her wiha xwedî derketina li folklora kevnar a gelên herêmê roleke girîng digire ser xwe. Lewre tevaya pêkhateyên herêmê bê cudahî cihê xwe di nav de digirin û di ber hemên ku pêşkêş dikin de ev rastî bi zelalî diyar dibe. Tevçand ji gelek beşan pêk tê. Ji wan jî komîna film a Rojava, komîna şanoyê, komîna mûzîkê, navendên çand û hunerê, hunergeha welat û gelek beşên din ku bi xebatên çand û hunerî re mijûl dibin. Belê temaşevanên hêja me bi hev re li dosyaya xwe temaşe kir û hinek agahiyên sereke derbarê tevgera çand û hunera demokratîk a Mezopotamyayê ya Bakur û Rojhilatê Sûriyayê de nas kirin. Ji bo ku bêhtir hûrgiliyên vî xebatî em nas bikin, êdî em hatine navenda tev çandê ji bo ku bêhtir em karê wan nas bikin, anha em û hûn bi hevdire derbasî navenda tev çandê dibin. Belê temaşevanên hêja, ev navenda ku an hem hatinê de navenda tevgera çand û hunera demokratîk a Mezopotamyayê an ku bi kurtenava xwe tev çandê ye. Ev navend berê ji aliyê rejîma Behsê ya têkçûyî ve çandên gelan û bi taybetî çanda gelê Kurd li vir dihate qedexekirin. Bi hesreta ciwanên Kurd bû ku li vê derê çand û hunera xwe miradê xwe pêşa bikin. Lê belê weke em dizanin îro ev der navenda tev çandê ye û tevaya gel û pêkhateyên herêmê bi çanda xwe û bi hunera xwe bi stran û folklora xwe li vir cih dikirin. Ji bo wê jî em hatine vir û em bi derbasî cemrê veberiya wan hevalî xelîl bibin ji bo ku bêhtir agahiyan bi hev re nas bikin, em kerem bikin. وەخی دەماتە خۆش بێ ئەمیر و mêvanê we ne lê tev çandiya mêvanê we ne îro savin her hebin wek tevgera çand û hunerê ya Mezopotamyayê anha got ji me û temaşevanan re bidin naskirin û li çi agahiya derbarê wê de bidin me. Tevgera çand û huner ji xwe tevgerekî çandiya xwedî derketin li çanda Kurdî, li çanda ku hemû welatên hem welatiyê ku li ser vê axê jiyan dikin xwe dibîne berpirsiyarê û erkê vî karî yê ku di Bakur Rojhilatê Sûriyê de kesê ku jiyan dikin ji xwe tevgerekî xwedî dîrokekî dûvedirêj e li ser esasê
کوما خو آوا کریا جبر د دسپیکا د هشتیا دا تفگره چاندی هاتا آوا کرن و بنگه خودانی و لسر اساس آوا کرنا حیبرین کو لسر وی آخی هاتن آوا کرن هم د آلی مادی ده هم د آلی معنوی ده و د آلی دیروکا کو کرد خودی دیروکن دخوازین دریا تف چاندی ده جگل خوارا جهان را بده ناسین و هبوناوی و پیشکتناوی و کربوناوی دیروکه یان چاندا رسن یا جواکا کرد یا جواکا گنها لسر و آخیجیان دکن بده ناسین جگل خوارا و جهان را اوان خلیل ناوی تفگری بخو وک ناوی مزوبوتامیا هنکی بانکشه يعني تایبه چما و اف ناو هر بجارت یا چما ناوک دن يعني متخوازم بوی ون چنامي بگیهینن شخصی بری تفگره چاند هنر لسر استا کوماد هاتا آوا کرن پیرا لجبر کو ام هنکی فلسفه ما هاتا بهاردن ایدی کو ام کاربن ایدی کسی کل سر و آخی بخوشیان جبر کل سر و آخی نکرد تنه ایدی جیان دکن جهمو مکونات هی کل سر و آخی جیان دکن جبر کل سر آخا مزبوطان یا بخوا لکیلکا گلی کرد شو تاید کرد جهه رسانیا خوانا لی اما لکیلکا ونه که گلک همولاتی دیجی لسر و آخیجیان دکن جنتو بکاتین دن نتوی دیتر سریان آشورا کلدانن از بجمتا عربن هر کس لسر و آخیجی جبر ولو جیما خوطانگ نکه جبوكو ام خودی الحمو چاندین رسانیا هی کل جیان دکن ام خودی لیدر کن هر کسی بحوینه دهندره به تفگری ده نخود في خباطي ده هركز جي خوادي هر کس جه خود يعني كردجي وش بلي كرداجي کرجی وقتی جه خود گره سیریان جه خود گره ارمن جه خود گره چرکاسن ترکمان هر کسی کو لسر و جغرافیا کو های جیان دکی جه خود گره شخوا يعني ام دبينين يعني چالاكي ودجي ام دبينين بي چاوانا رنگ رنگيه كته ده تخو ياگرن شخوا گورم كته آباهي دجي مديد يعني خاصي رنگ رنگي تده هي جبو تایبه جبو ویجی بخواش خو گور ازانم دیروکا کوی هم دیروکا کرش هيا و انا دمانو ده گوهرتن جی چه بونه تجبو ویجی تدکاره چجمر بیجی و تماشاوان چه ناس بکن شو دیدی دسپیکا شورش ما باجار وقت بیجم هاد ناوندی می چاندی جو کو بری ونا دست رژیم دبون جدیر که دسپیکا حتی کوبانی را حتی آفرین در کاوی هدی اونا وندی ما گشتی کتنا دست مدا افناون بخوش یکن ها کو عمله وکا دبیجه لهفدو سکنینا اف بخوش ناونده کی بری 4-5 هیوا 5-6 هیوا دست رژیم دابو جبر شوا خونو خیال برکو گله کرد وری لسروان دکان لسر به جهه چانده کو خونو خیال برکو کاربه بزمان خوا بچانده خوا دوی جهه خوا بگله خوا بده ناس کرن او دمه رش چون نهایی رو پشتی دمه درش پشتی کده که هری وقت بيجي بقيمات وبرومات بكذا شهيدا بكذا كسيكو خديل في آخر دركبه إيرو أم بخوا وقت تفجرا چان أم هاتنا دبي جهيدا جيبوكو هركس ما في خوا دبي لسر دبي بناية دان لبي جهيكو هاي دبي سازية دا ما في خوا ببينه وتدا هبونا خوا ورسنتيا خوا لسر في فان جهه دکیت گریدای وجی دکا شانو های دکا وقت دویجه گوونده ها لسر دکی کارو خباتی خوابه که شخوا میها بگه هر نوای بگره اگه تره بدیمه بله راست کرم ام هبره هر نوای کرم تمام کرم
Şerbanim me dinemirin şirin şirin çişin çimir Li meydani bayzizim erdu esman dihecirim Şerbanim me dinemirin şirin şirin çişin çimir Li meydani bayzizim erdu esman dihecirim İgum khalifa khodane vayayrum mevşikan إيكم خليفة خدانا ويايهم موشكان عم خلاص يا هرنج هرنج توفعنا مسر كل جران عم خلاص يا رنج رنج توفعنا مسر كل جران اشتباني زخمة زارك مزن بيروكان هيرم بجنوب لوامة دجمن در خنجي ولا اشتباني زخمة زارك مزن بيروكان هيرم بجنوب لوامة دجمن در خنجي ولا لخلي خبابو برا اما دندشتاسم بلا لخلي خبابو برا اما دندشتاسم بلا ام خلاص يا رنگ رنگ طوفان سر كل جران ام خلاص يا رنگ رنگ طوفان سر كل جران شربانیم من جهانی نقشین کی پذیر او لشکری تاجدارن بو انسانا فداکار شربانیم من جهانی نقشین کی پذیر او لشکری تاجدارن بو انسانا فداکار تو آروز جینی ناشکین ولات بینی تو آروز جینی ناشکین ولات بینی ام خلاص یا رنگ رنگ طوفان مسر كل جران ام خلاص يا رنگ رنگ طوفان مسر كل جران ويتهرهب ويبيجي يشترى أرشيفيا جهر شفير جاء أرشيفيا آره. كارو خبادي أرشيفيا آره. دي مالية دي تكنيك أما أو ما حموجد في ولدا وقد بيجي چند آره. غرفنا أو كارو خبادي آره. ام دكارن هرن هولا جهه شانوي أبش خو تديت جهة مونتاجيا آره. فا مونتاجيا كارو خبادي جوان هم ليبو. آره من هالي رونشتيبون أو جي كارو خبادي مونتاجت كي كليبات دي وقد بيجي جهة كاري تكنيكية قشتيه كو آره. دشان ديتا چد او كار ديتباري يعني بله ديت باري أجي جهة هولا شانو ياكو دست رژیم دا بو دا آدار دا کتا دست مدا و لسر وید که یکم جار فستیوال شانو هاتا دار هستن لسر وید که پشتی درباسبونا ما دنابنده دا یعنی جاره یکی ام دكيجان ما هيدا بو چه بو یا سیاده 27 مها آداره دا. آره مها آداره دا ديت هر سال 27 آذار مهرجانا شهيد يكتايا هركوليا شانوا دوی دمه دا لسر ویدکی هاتا وقت دویجه پیشکش کرن و کومن به همو زمانه تایبت زمان کردی جبر یک و هری وقت دویجه بندسوی و هری نکاری بو زمان خوب آخره لسر ویدکی ده فستیوال شانو ده لسر ویدکی هاتا پیشکش کرن يعني ام دكارن وي ديروكي وكا بيجي بشتي سردمك دريج آرش بونا چاندي
بله راست جاره کدن و جارە کبیج کەدی خۆی نوروزه بڵێ. کنو دست آه، پی بو بله راست چاوا کوای هزنکار لدیجی تحق سرکت ام کار بیولو بناب ام جو قلبي لسر لهمبري ريجيمي ام بسركتن او نقل كرتان همو جواكن هاي لسر بيدك هذا حتى كومين ميل جسويدا ج طبخة ج رقة ج حتى باكور روجلات كرساني وباشوي كرساني لسر بيدك هذا بيشكش یعنی هر چخاصی ام هاتن قد خکرین و که کرد اه و جاوا جو ام هاتن و ام آزاد و مچان دا خواجی او کر گل دیجی که گل دی ما بهفره جبر الدلمج هر کس را بکره جبركو ام دخوازن جواكي ما همو هر کس ما في خبز يعني جبركو ام نلهم بي قداغ كرما زمان و چاندان جواكانا جبرويجي مخواست نمونه كل سر بيد كيوري دانين و بيك هات وحتى وكان هاجي بردوام دكي كارو خبري بوجود تاف چاند لسر بنگاه کومیناتی آمد بله. کومینه گریدای و ایچه هنها يعني انها كومينا جريدايما كومينا شانوا كومينا سينما كومينا غوفنديا كومينا وينسازيا كومينا موزيكيا بين شش كوميني مي گشتي هنا يكو خلسر اساس آباد اللي كيلا كاوي لسر اساس مجالس ولسر اساس كاكاديمياتا تبغى چاندو هنر خبري خصن دكه بله تماشاوان هیجا آنها مبری خدا کومینا شانویه کو اوجی گریدای تف چاندیه آنها لبه دره هفسرو که کومینا شانویه حوالی کاوا فتح لجمعیه ولی کاوا میوانی ونه ایرو چاوی دباشتی شباب نهاتن سرسرا گن لکسبا كيف خوش من باطنا و وی من هر هبش خوال بدر کاری وجی هیا ایرو جبو کومینا شانویه کاری چاو مثلا چا گاهیا بدیم ما تماشاوان خوازن ناس بکن و بخوازن بی بشکن گیوهاتی آوا کرن و خبات آوی چاو و چاو تبره ببرن سرسرا سرشاوات كومينا شانو سالة 2018 هات دام زرانده برنگي كي فرمي شخوا كاريش كومينا شانو جي ريخستن كرنا هنرها شانوية قد دمشاندن همج آلي ريفابيتي همج آلي هنريده هم ام بيجن چالاكين اگري دايب شانو بيجي ام بيجن فيستيفال ام بيجن پرورده كرنا الاستقبان در هنرا پیشوازی چالاکین تیم شاندن مک آنا نیرود بینن سمینار ما هر 15 روزا تیم شاندن سمینار که بحثا مجاری انشانو دک هم عالی نفسي دقي هم عالی در هنرتی گریدای بناجی هم دکارن بیشن کومینا شانو جی بال دکشین سروان شانو گرین ایبری یک دعوا هي هم بیشن عالی مثلا وانا خالات پیشکشی وان دک بس بري كومينا شارم دكان فيش بيجن جو چالاكين اي وك ام بيجن وك كسين شانو گر برنگي كي فرميت دما شورش ده كاري شانو هات مشانده يعني غير راسيك يعني بيجن ده 2012 دجي امكان بيجن شانو يا يكم فرمي گوري شرط مرجي شانو يجي هات بيشكش كرن ليه دما گوش كومينا شانو صار 2018 وقت بيجي هات اعلان كرن بيتر بارگرانی دا سر شانو وكون جيد بينن جو براستي جي ام الفيدر كومينا شانو جي هر کس جي خود بينه وتايبت جي كسين شانو غير حسكرين شانو انا جدا هي خواتن جو بريد هاتم شاندن و ايرو لجرسيا كومينا شانو گوتي مشاندن گوهارين چاوا چه و د قادا شانو يگشتيده يعني دما قوم بحثا كومينا شانو دكن فيدري ام بحث دكن ام زانن هركز زانجي رولا كومينا د جواكا مد تشاوي يعني دما ام بحثا كومين دكن ام بحثا وين وي جرانيا هاني دكن گوشاوا مثلا يرو رو نافندك گريداي بشانو گراوه گوش بو هركز جي خودي دبينه ديل فيدري صحبت دكه دانستاندني دكه نقاشاتا دكه بروجي خو پیشکش دکن كومينا شانو بالدكشين سر مثلا اليكاريه بواره بك دالي مثلا ام بيجن اليكاريه بواره فيستيفال وكان مدى ديار كرنجي ديري خستن كرن هلبت يعني كومينا شانو دما گوكتنبا هلبت افكاري هاني قلسبانا يعني كارك جي ام بيجن نبرنجي كي ريخستن كري بهاتا مشاندن
يعني بركي كيم زيادة لوازين جار جارنا هبن تنبن يعني ابجي صدمة هل بس صدمة ماي وقت ديجا بجي رخني مرخنا دايني خد نقوم جار جارنا بكم كيما سيدة وكسا اللي أم الهول دنجي جو كومينا شانو يرو جو جيك به جو هركس بري خبدي والويدر يجي وقت ديجا قيمتها خو ناس بك وك انسان شانو قر حسكري يعني ام دكارم بيج كومينا شانو مالا شانو قرانا مالا شانو ايرو سمينارا ودرباري تشدايا يرو سيمينار مش خاف سيمينار ديامينا دمشاندن وقت مدا ديار كرن هر بازارو جا سيمينار دمشاندن يروش سيمينار مجي بحثا شانو دما ريفبريا خسر ددك وبين الخاندن وبين نقاش كرن كيما سيوي ب امبيجن بايجابيات وسلبيات بيجي وبين نقاش كرن بين الخاندن سلبي اساسي جمي هول بدن جو ام ناس بكن بنرين كسن درفجي شوانه جالي شانو ده يعني دما بحثا شانو دكن بحثا شانو يا كردي دكن دما بحثا شانو دكن 12 سالات جي بدنا جاي كيجان استي تين خاندن يعني بتايبت امكارن بيجن ارمانجا مش جوان سيمينارا نرخاندن وكم كرن بله شو عم يجيبوا راح حاضر بن سرسرا وسچاوا ما هيصير كابتن واش ويرو رو غاتنا ود دما بي سيمينار علاش خم هات مقام خباتي هو جنيز ببين ند ام ندوري خباتي هو راس وقت الدنج ورنك راستا باشا جالكس واز بوا ونهر هبن ام حاضر بوا صابين بني تماشافان هجا تكرداري خبات تف چانده مبري خدايه كومينا فيلم ارو جافا كو اوجي بشك جي وباواي كي خوسر كاري خو وبرهمين خو بشكشي مندكه شغل في دريجه وادي مرامان في دريجو اوجي اندامي كي كيفنيه في دريه اميرو ميفاني ونش خو بله هون سرسرا وسرچاوا هاتن ام بركيب خوشن كو ايرون الكومينا فيلم ارو جافان وي صعب جالكس مش خو ماتنا جي خو يعني املو دبينكو جي راست هل جهويه وجهه حركه سيه هاي صعبه هبارا ما تتكاري بحثا تشبكه مسوا كومينا فيلم يعني بقاسي مزانن ما فيلمي ويديتنا لي خباتي وي چاواتي مشاندن بله شخوا دسپیکی کومینا فیلم روجاواد 14 تیرمه 2015 هات آوا کرن شخوا ناوندا وینا دسپیکی ل تربسپیه بو پشتر چو باجار سریکانیه پشتی داگر کرنا سریکانیه هات باجار قامشلو لوید کدمینه هل بس شخوا گاوا یکمین هات آویتن او بوجبو ام سینمایا کردی دی آواب کن دی پیش بخن چیروکن خو ام بیجن ایشن خو ام بیجن چاندا خو ام ج دنیای گشیره ام بدن خویانی کرن يعني وين بقشتي فيلمنا درخن جو خايك زانبن جو سينماي كردي جي هي أري حتى أنا خباتي إنها خاصك بيشكت يعني هجر أموك هفرو كرنا كتشك دنا برا دسبيك أجو هات آفا كرندو وحتى رجع إيرو خبات خاصك بيشكتيه بله شخوا ام ورن سر خباتا يعني جافن برباش هاتن آویتن لگوری يعني اف ام بیجن دما 10 سال يعني ندمك پر دريجه كو تسينماك ام بیجن آوابك كل جهاني حمي ورناس كرن يعني جافن برباش هاتن آویتن جمله كورتا فيلمان ده متراج دريج ريزا فيلم بلغة فيلم يعني اف حمو هاتن تشيكرن ده و 10 سال ده شخوا يعني اف حردو الصالة مي داويجي سي فيلمين متراج دريج هاتن تشيكرن بري وينار إذا فيلم هاتن تشيكرن بلغة فيلم هاتن تشيكرن أبايا يعني أم قش كارن بيجن ده واده صالة ده تبخو وك الاستقبال كاردك يان وك تشكاري تلبرتك شخوا بري دسبيكي از الاستقبال شانو بوم بشترة دريا فيلم يعني از بوم الاستقبال السينما جي ما قابن دسبيكي ما جه خود فيلم ده وكل استقبال قرت في داوية از بوم اندامي كوميني شخو فيلم داويجي يعني ما جه خود وك اليكاري در هنر قرت شخوا يعني ام تايبت كرد الرجاوي كردستان علي ريجيمي بم قد خكريبون حسرت اما بوغو ام بكار بن هرنده كم صدقك شانوي يانجي د فيلم كده جه بگن شخوا وياج بو ما تشكي مزنتا ايرت الاستقبال هم
ایشانو و همجی لسگوانه کی فیلمی و همجی وک آلیکاری در هنر وک تگوتی جبوت هستک چاوایه او جوانه کی کرد براستي هستك پر جداية يعني دما كو ام بتشوك بون تبيرام دما بروفاي شانو تشيد بون بدزي المالا يعني هن قالك جوا دما كوش بروفا درت كتن جالية ريجيمي فد هاتن بنشاف كرن هند كتن زندانا ده ايرو رو دما كو ام سردك كيخوا ام يعني ام بيجن شانو ام سردك كيخوا ام بيشكيشت كان سينما بزماني خوي كردي ام دبيجن هستك پر جداية هستك يعني تشاوام بيجن يعني هلبت او وقتا كو امجي ام دبي كاري دم كارد كن او ايشا بري ام دبينن ام دخوازن او تشتي كو اي بري ما نكاري بون بيك بينن ام ايرو ام بيك بينن ام بيش بخن ام بسرب كيفن يعني او اسكارن في بيجن شخوا افجي باش مي مونتاجيه يعني تشا غريداي ام بيجن كاري كوميني هبن فرتي مونتاج كرن هم يعني مونتاجا فيلما به كرتا فيلما بن تشتين غريداي السوشيال ميديا بن اودا دنجي اوجي ارشيف والسوشيال ميديا يعني كفيدك يعني باش يوي لفيدريك وكاردكن يعني السوشيال ميديا جي وجهه مونتاج جي واكيبا كاميرافانا روشاوي تشاوايه تبحث على واجبار ناقش خوي هاري جرينج اول ايش خو يعني هلبت اوضاع تكنيكي جي هي ام بيجن تكنيكي وانا يعني حمول ودكين جريداي دان جريداي كاميرا او جي يعني الفيدكين جاري ام بيجن تشتك تشدبن تكنيكا خود بن درت كابل جدربه فدقرين فيدكي يعني جبلي جهه قولي فيلم تيك شاندن حمو خبات الفيدريتين ما شاندن جبلي فرتتك اليوم والدرفه هنا نا يعني حرت اجتماع ام بيجن يعني جريداي كوميا فيلم روجافا تنينا حمو البدري وكاري خود ماشيين وكاري خوشي تي مشاندن اول ما كانوا قاعدين حسوديا وكان قوم بين بدري كان سر 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 چاوا جي وي كينجي ونورن ويت هر هذا قالك سباش بول هو دما خوشي دامه شلون قنقي كيف خوش هاتن بدري شلون هيج بقرن ام هين بهتر ببينن سباس خوش ام جي كيف خوش بون بهاتنا والفيدك صافي قالك سباش صافي سباس بله تماشاوان هجا لوی دره ام گرا خویا جبو تف چانده بر بداوی و دبن شخو جبلی جهن کو مسردانا وان کرن لجمع هنرگاه ولات و همجی ناوند محمد شیخو یا چاند هنری هيا کو امید خلق ان خوین پیش ده بر خو بدن وان لوی دره ام خلق خو بداوید کن و خاطر خوش ود خوازن و هر شاد و بختوار بن